He Wero me te patu ki te papahoro rākau. Te wā, kairo, o reira, tēnā, tua! Nei rā tā kairo. As I was doing the Wero, trying to portray the movements of lizard and also the strikes, those were imitating the Aotearoa of the lizard. E tuku nei te tinana kia wehi. E tuku nei te kanohi kia wana. You're able to emphasize the movements a lot more with your body. He wāhanga poto ki ia toa. Ka ia rā te Wero a tana patu. Unlike the raka, you're using two hands, whereas this one you got a free hand and a hand that's your weapon hand, so to speak. Tēnā, tua! Ko wai tēnei, e ngunguru mai nei. Ko ia rā, ko Tirakarere. Kei āia no tōnā ke momo. I was just taking the little things that Tuki taught us yesterday morning, and also the little things that Logan's, my tutors, also taught me. He mea hou ki te taki Wero i tētahi patu. Anō he mea hou ki te mau i te patu mōku. He pai, kei runga no atu, ngā puke ngā hau, ka tae au te mau, ai, kei runga no atu. Ara mai rā he toa, ko jau. I felt it good to learn, and you know, another aspect of fighting. Ko tā kumahi, hei whakawana ki ngā toa. Anō nei, he taua te whakaeke mai nei. It was more just getting a feel for it and, you know, getting a better understanding on another side of weaponry. Ko te toa whai ake, ko Edmund. I was trying to use more of my body, use more of my leg movement and head and facial expression as well. Ka pai tēnei mahi. The whole experience was really, really different because we were focusing on just rākau, we're not focusing on patu, so it's pretty hard to switch onto a different weapon and also different movement. Tau wana te akarautangi ki te papa. Me tau poki rā te mahi. It just felt like a tupuna Wero just took over me and just guided me through the whole Wero process. And I just felt really awesome. Puta kau mai kōwena. Me tōnā ke momo. He toa e tai ana ki te whiu rākau, ki te whiu patu hoki, ko ia te tino toa. Ko ngā taonga e wēnei o ngā whare tūtaua, i nā ko te patu. Me aro atu te toa ki ngā
ki ngā mahi e rua nei, ki ngā momo rākau me te momo patu, ngā mea e rua, no te mea i ngā wā o mua, pērā hoki o mātou tūpuna. He whakaatu i ngā āhua a te ako. Ka tau te rākau, ka e. Ka heke mai tētahi wā, ka tai mai te tefa hoki, reira oku whakaro tino pai, i te ana ki ngā wā o mua. Ara mai rā ko tamatea. Me tāna whakamau i te patu. Tried to treat it like a traditional Wero, sizing up the opposition and have a bit of a suss out of where some attacks or something might come from. It's good to have someone in front of us reacting to our actions, so, rather than just doing it to a blank space where you've got to use your imagination, you can actually picture and see the opponent moving in that. Whakamahi ana i te katoa o te papa. I normally don't perform the Wero with patu, so it's a good excuse to put down the rākau and step up to the challenge. Ko waira, ko waira. Ko kēmara. Haruru ana te papa. I tried visualising myself as if it was just me and me alone. Had no ope to back me up. Ka pai tēnei whakamaori i tana tū. The fight was all on me, and I suppose coming across as just being unpredictable, not allowing the other person to know what I'm about to do. Ko ia nei ngā pū ke ngā te toa. Once in a lifetime opportunity, not often did you get the opportunity to be taught by the likes of them. Akāti, kia huri ki ngā whakatau a te rā mau patu. A tēnā koutou i ngā toa. Tēnei anō ka mihi ake, kia koutou mō ngā mahi kōtinei a koutou i te rānei, te toa, mō ngā mahi mō te rānei, ka whiwhi ki te tehi taonga. Ko reira, i mua i tērā, anō ngā mihi, ka rere atu ki tēnā, o koutou, mō te pai o ngā mahi. Ka pai? Ko reira, nei rā te taonga. Hapa ege eits, kai a koe. Tēnā hare kua te ngā koe, te whiwhi tēnā ki tēnei taonga, nō reira, ai. Maui Productions.